na mrantie no monhwe mese man nka no kura obi exactly enye ndenso efritete e man nka no kure saa no motie da bia no wo de no esi ani so na wo ma ne ye dede to ahwe ya beka se mema no na dwaman no ye bone ade wo mo boche man bo dwaman ne pa ebusia ukai se na nsentem etwa mu ya kumase eye upcoming musician bi yekobu no se wakwako wiade wo ba bi de na chesa allegedly na eye ne girlfriend wakosra no nso yedane no se wo ye conform ankofo bubo yi ekunu ya sem kai sa asem no ebiem asasi ewo East Legon let's talk GH woman and any first timer or pop into my video make sure say subscribe e dey ama me no click on notification bell no so say dey any upload be about sabetimi aka na wa share ama foforo abehwe na wa like enso e dey ama me na ena no pay ye that story any report ayensa aka kire say East Legon die asem a esi wo ho ene say e ya bante bi ani din e dey Eric ena okosra ye ne girlfriend a chesisi ade ya buna senkenye military fo bi ene kopie mu wo ho de a anka brantie no mu bebu no ekuno na story no ne tintini ne tietie mu nyina ene sem eye wo faase e de ma Petroleum a papa ni din ene Danso Abbeam papa we oye business person a wono no chese eba businesses dia papa we o hyimu ankasa wono woska aga na ha de companies bebre eye ne dia ne wo faase ene Eric na Eric ne girlfriend eye nurse sa home care nurses ni bi enti no girl ne beto nanim se wonya adwuma ewo East Legon na wonya dan se na dan no obi na rent man no papa bi na rent man it boy yi de bi okosa ne girlfriend na anye ye ene de anko ye papa ne baaye no obeto boy no ewo dem ho atese opan no konfo ema mema ebetu gu boy yi so a so omo bu ne ye ankasa na nye military fo na ankasisi ade nka yente asempa ekame akoyesisi agesi omo koba adwaman na eche omo na eja ya pai mema ikrofo na ya bo omo ana e de ensem akoba na asem weni details of the ye koba ye nyina no eye Captain Smart ene de aba chese o chechiemu from asemniti ekosi ne na asenti jebre netie ensem nyina kokoto so emra ne ma ho kwan ema allowance bi se so koto so obi di wo yere na wo active wo mujahye mu dia ene ya bia no mra ne kura betimi mitigate aha dio na mom we no wo kɔ no dia boys fo kɔ it not means why wadwene it intent ne wo ho ana ade kɔ committee crime police fo ye bedi san komo ye why freedom na mrantie no monhwe mese man nka no kura obi exactly enye ndenso efritete e man nka no kura saa no motie da bia no wo de no esi ani so na wo ma ne ye dede to ahwe ya beka se mema no na dwaman no ye bone ade wo mo boche man ne bo dwaman ne pa wo mo boche ye hey na de mema ne ye bo dwaman ye ne nkokɔ na ebo nyama edi ade ne man ne mo bie wo nyina ye nyina na ebo na de akoye ne se bema no de ontimi nka enye sa pepepe wo yire bo dwaman ye de koka wo ma fefa bo wo mpena efritete wo ma fefa bo so pa na enum no mo ye ne ade abose dede no ana kwa frifa de wo pema ne ayi gwojo de wakeka bo so me o mu timika eti na akoye ne se mema ne bo adwaman o mo bo papa wo ye woni abranche na tena mfie bebre wo mo te ye elapasi ha kora na Danso Abbeam no aye no afa ayi wo mo se ene mo nkotena East Legon wo de ne dan ba kwa mo fire waba no ye na dia wo se ne me ye nurse na home care covid tie ni o enkomo ni go fire ene me ye home care na ye no na nsen so mo de abrochira baga wo mo ya wo mo se obi wo ne fie na wo yare kakra edi kohwe no ene ade no oba ne so kososo ni mu ene wo ye no se ene wo ba ne be kra ne se me call ayi we can say baby ma kohwe asumasi na obenti na wo ye yes onkrofo na nya adwuma ni bia ma me na mo nya adwuma ni bia ma me dia wo mo si o ida say me ba betena papa ni fie ho ana say wo mba rent baby e ben efie ho no say be ya metimi ai me ho aye ha say won trader wo ba ne boa opeso okowiem wo okowiem more fire wo okowiem more fire eni tu wo ye won de onim say ne girlfriend fie na ade a wo kura key ba akokora ne ade
na wo ye wo kɔ hɔ da bia kokɔwe no sɛ ne girl one na wo ho ɔne no na kanchema ne kanchema otwidi na langajwa sɛ langajwa no so twefam ye si kuma si ya bia ye ka na no mo bu musician ni ko no small boy kama ɛna we nya sɛ minim ereke no ani adedia na ne wo be kank magye ho achi na wo bia wodi neck down so achi wo kɔbɔ kro no fo dia ye den kro no masikafo nyina chairman wono ne boy ne ba no da bia no Ghana link ho no wote ani ade no wo ye posifo no mesi ye di akire sa CID poku a wo ye kan say easily go we ni wo betimi asa why o de mra no beto de gobi na wo ye ma no mesi adwama mo no ne ade wo ko ye no wo kwa wo ne ne girl ne hyewa wo so wo apampampan wo ba no ye no wo ka kire ne say ne da bi aye papa no a wo say wo ye mehwe no na wo say wo mu free hospital besena kofie dia ene me nya ni ade na so ba ye said ye pampa ha wo ho bie puno ene ade na je say wo no ready mood no no hunu say da bi we no wo ba ni say miepunu de ane say ese wiem nye wo nipa wo se wo hwe no no a wo na wo koba ne ade eye da na wo se miepunu freedom more fire no no ba ma wo hunu say da bi ene bibi wo mu na wo so no so e ma twoma kakra ne ade ne nti ene agya wo bie ye ne wo bie ya ne ato ahye no so no wo kana wo nipa ba nan dini pabro no wo ye so wo dwane ane o ma pai ne kronfo no onim sɛ de Ghana ha ne abokwa de nti wo pai ne kronfo no wo ehia na no afadua na pew we nye sojafo bi o mo wo hyele ayoko botwi nkyɛn ne ade a o mo hwɛ minister no akom ku no sa pepepe more fire what you say more fire na wo ye no abedi police for yes ye sɔre ya yes papa no wo sikanti isle go police for ni nyina no wo hwɛ enti anwumere no kura no wo sa kofi na me se da bi police ni bia no a wo se papa bi wo sikanti asɛm no papa wo sika ben no wo no yes krowe mu wo wo sika cha neck down so no na wo sika ne ye de fanya hwe tienku nipa wo sika no wo ye wo se wo ba na me yire no ne yire ba no wo ye ne ho ade ma wo ye ne ho ade ma wai owa mrantre no maba won me tumfo mo fa tell them every tete nyese ne mesia gya hina futuo ba kwa me kaipa enna wo ba da mu ma ade nche enna wo ba da mu ma ade nche Salome wo mu bekun ebesi kumasi boadi me ba me hunu etimi mpran bia no metwam da da mu o me no ni twa ene obegya me agya he obufu sa de wo da me na ma ade nche da enko me no ndukura ho na ofie kura me ma enko ma me wo agyai emrantre me ka kire mu efiri tete man kan kore ya de na da bia da bonche no mo ya ni ade asantefo no ne akamfo ya nti ne de enade ba mu instead of ajade efisi ye nima oba akola no wo ba wo wo no na mum ne sin de bia na ye obi foforo and enye news why enye news sanete kofi enye news why and wo monim no wo mkeka wo monim manyamso mpa na so mu ahode no mu ni bi eti nkoda oba dem enko Salome enko tell them wo mami yakun wo ba no ye ne ade no aka na no atum ne e pae ne kronfo mesiarek na wo shiarek no akro no ba na erek no akọ de aye de bai e ka tu na bronko mu kubo ni ku no wo ba no mami yakun eduru se no anim guase nti wo beyi wo ma se onim wo ba mi yakun tie de America ni ye na famu adwene famu aba be se man ba mi yakun more fire kasma chiro fafia nyansa more fire enkodo oba dem wo beba ofia wo mra ofie woni bia pe ba bi ne nkɔhye enko ne fie ma hunu bebre o na me ka bia kyere wo ebisi ye nkyɛ ma hunu bebre bisi kumase na before se besi kumase besi mi nyina meba ma hunu bebre opa busa ma me no ma twem pena free kwanta bra so besi me nim woni twaka bia wo fie o ye be kun ye be pa wo konfo kun exactly so straight up obama bi na high dan na me se bo kwa wo high anyini na nse manu aba no mkeka mboso sa sikani brenti and nine num wo high obi beto carpet sa pepe
Betro TV ɔno so bɛba Obi abeba. Abusia na meka wo sɛ obeja comment bi a wo comment section ho e de ama me mani di akire any update bi afiri ho ba me de ba beso bone e ka wo sɛ obe stay very safe wherever you are. Ye ba beto aba ne sante ho behia sɛ ye Ghana for ye be ma ya sumdwe ho ahia ye ne abo ya sumdwe ho ban sɛ de be ya even before and after the election no Ghana be koso aya asumdwe man. Me din e de na Nephew asanto a makram.